Notice Dialogue to Madam 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗛𝗓. Hello and welcome to Notice Dialogue of Notice Window, a dialogue to connect the people of Manipur and Notice as well. Ngasi ina pudun laksiri topics si yam special over topic ama khakni unreserved Lok Sabha seat for Manipur. Have a topic ase deni. Have a topic ase khana nabi gidam ngasi Notice Dialogue study of the election le video base taram nokshe ke ahambada Professor R.K. Narendra, retired professor ni aduga hausi ki ina renowned demographer ni Manipur ki population analysis to whether yamna quite relate to no masak naiva demographer makni among today was R.K. Narendra Butaram Nokshari kai khunu buchare. Thank you very much, sir. Mathang da taram noksege handak ikui the same kiba Manipur Population Commission gi expert committee gi panel member mo vidiva hausi Manipur University da Department of Biotechnology gi assistant professor oina work to vidiva Dr. Md Hamidur Rahman aki ozabu taram noksari kai khunu buchare. Thank you very much, sir. Hadak ikui Manipur gi inner Manipuri parliamentary constituency gi MP amo ina represent oviriba aduga Union Government Minister of State External Affairs and Education ki portfolio paibiriba Union Minister Sri R.K. Ranjana India ki Home Minister Sri Amit Shah da thaba chithi ma da thamgiba wafam se 2026 ki matungda karigum delimitation tawbagi wafam ama indirectly Pali, high delimitation asi quite the latest census data ama the best of you aduga high census sigalina biometrics the inform over census some of the best of you aduga high river me sing say individuals sing say ada link to aduga versus the delimitation to you have any aduga mapungoina mana suggest over amasung mana request over ze Manipur gi hozik lay assembly sheet humpuzi gi mathakta 70 de hengat pu have any aduga parliamentary set inner parliamentary constituency ama amasung outer parliamentary constituency ama ani leiriba sigi mathakta additional unreserved seat amaga hingat piyo haibani masigi maruiba maramsina Delhi da leiba assembly segment nipan amadi outer parliamentary constituency da auzima leiba aduga reserved seat oiba maramna makoji vote lepadi yadaba haibas constituency nipan je puthura kanda adjust tawraka another unreserved seat ama thambiyu haibani taseng namat seat humphudagi na humdra leibaje Manipuri gi damak Manipur miyam gi damak daka leirabra aduga aikoi gi oina Lok Sabha seat ama henkalapana aikoi de kayam yamna kanaba pigidage haiba wahang mayam amadi leiri haiba wahang mayam si puraktuna khananabagi tanjaduni ai hanbasi sir Narendra laksake sada laksani mase sir first question is unreserved Lok Sabha seat ama Manipur gi damakta ahin badaka leibra haibagi question jini aduga tawriba appeal ji asagi request Manipur gi union minister sina tawriba appeal ji tasing namase justify to haibagi question jini sir gi short comment amdang han bagi hoi koi gi Manipur da hojik leiriba assembly gi suite Lok Sabha gi seat si henkat pa haibasi budi amathok tai maram di hojik leiriba assembly ki 60 seat and Lok Sabha gi ani leiribasi based on 1971 ki census ki population the base obni adu huji sahi kaya am decade kaya am lan gre huji 2023 la amni population jangak paphang na henkal abni aduna ekoi gi ngasai gi delimitation gi my objectives hai tare ne proportionate political representation in the political bodies, representative bodies in Sida masi proportionate oina to represent on the Bagidamukta Magi Tasengba Motoni, and the missing Henkalak Persina Maram Oiraga, Equina Canusing Sitsi Henkata Bataragadi, Mr. Akai Belai, Aduna missing Quigi Sit Masi Henkat Paji with the Musni. Rotogum Sokogi IT 4th Amendment to the Constitution of Indiana, High Sea. 2026 ki matung da lakpa latest census to bawgi manung da aikoina census kanwa delimitation si toba yaroi loina na hairiba sigi manung da akoigi seat henkat pa parliament ki bo oirasu natraga assembly ki bo oirasu henkat pa sar freeze tok thamo haibni adubo darkar leiragadi
हाइरिबा सिटुगी मनुंगदा रीएडजस्टमेंट तौ हाइबनी अदुना अखोइना 84 amendment to the Constitution of India na hairiba 2026 ki matungda lakpa next census asibhawgi manungda freeze to haiba adugumba para kogi amend to boi constitution amend to badu leibani na adugi mamangda akoina masigi sit henkat pagi possibilities di leite adubi henkat pa taraga di akogi hairiba si amu amend to batabni aduna koi manipur gi oina sit henkat pa si amathok tai toigumsung at present huji henkat bagi di madigu othokpagi chance leite ns ma hanga sagi 2026 phawbagi oina india gi lok sabha seat amusu assembly seat mayam se freeze tawre aduna seat aba phawbai henkat pang yabagi othokpadu leite habani khoi sana habi rebaje. Now the question is Union Minister of State Sri R.K. Ranjan na iriba chithi sina ta ibaji is it an indirect meaning ama yawrabra masida 2026 fawadi manipur gi delimitation to biginu aduga 2026 gi matungda manipur gi delimitation to biu haibagi madugi wahan thu ama leyena sa khangbi khanbi kamai khanbi bagi yamonjan gi indication du leiraga su letraga su bagi central government gi hujiki 84 amendment to the Constitution of India na already high lerimni na masidi ko ge 2026 ki matung da lak pa latest census habedi 2031 le to humtui and 31 gi matung 32 33 swai da delimitation ta to lak ka duini aduna ko gi delimitation asi ko na ekta tawning haidana su to bu ya ba pon ate delimitation a ki makha da parliament khanaraga madu president assent thoga madu torka dui pot amane. Okay, thank you very much sir. I mathang ji first round ji lawyer ba matung da second round ta delimitation habaji kaino delimitation karam matam da tawbage amasung manipur gi oina delimitation ki history kai leikre aduga sigi matang da leiba any questions may am jo nei ne bagi tanza to sada mathang round da laksake mathang ji ina sar Hamidur da laksani ba sir ngasagi questions ida hoji sana jo habi re 26 power di delimitation tawra kan da su magi readjustment natana constituency si amadagi lokthog madam hapchanba madu natana masing henkat pa natragan handavagi wafam si yawe hebani aduna hojiki question si da lok sabha seat ama manipur gi unreserved te henkat pagi wafam je kaman yengi masi justify tobra aikogi manipur gi growing niche ama masi oirabra kaman yingbe masi tasengna aikogi wire da kalam ma irakpada aina pajabagi batungina 1951 52 da aikogi reserve seat amaga unreserved seat amaga layuse ahan bai aikogi MP si aikogi hanagi Rajya Sabha gi members oi biramba Sri Risangkai Singh amasung L Jugeshwar Singh makoi anina masigi mayokta habedi seat ani khakta ikhoi Manipur da piba sigi mayokta maramdi pi mayokta makoina against ta makoina protest tawi sigi maram si kai no hai matam da ngasai nahangna haibi ki bida 8 district habedi reserve seat yaw ki besa ikhoi behli gi oiba maruaina mapung oina ikhoi maitai amasung maitai pangal muslim sing na tariba mafam se vote lepe ya da ba aduduga ikhoi vote cast to gi right to di piba reserve seat yaw ki sina maram oiraga masigi injustice oiba potse masi chumthok na bigi da maktai khoi gi parliamentary committee da makoina kayarak sethi iki makoina protest tau ki adugi arrangement du moi satisfy so oide adu masigi satisfy oide haiba pau simaroina Gazette of India 15 March 1954 da phong ki ba Gazette of India na masi publish tau ki adu aina hainingi di masigi sida ikhoi taseng namak sembada akai be leite maram di masina justice bi dori ne khoi gi beli gi district nipan yaw khri sida bo khoi gi vote lep gi oiba kari gumba parliamentary seat ama constituency am hengalak pa bise aduga masi inak nang nai khoi na Arunachal Pradesh ta leiba population si only 10,97,988 la kai no moi se 2001 da ai khoi Manipur gi na matam da 22,93,896 neba adugi 10 lakh khak leibu da poba makoi seat ani leibe MP gi yes aduna aikhoi gi di hojik leidi si makoi gi tribal gi bu population si 8,82,130 neba aduga aikhoi gi maitei musu maitei pangal district nipan gi se sigi sina 2 lakh something neba
adugi duna masigi 22 lakh sida seat ahum arrangement ai 2001 gi wani ko sa ajik 2024 yoram sida di population growth chi muslim da masung ato to pa koi community sing da koi gi laminari ba majority ba maitai sing da di population gi growth chi adum koi gi yam thoina hende constant oi adu duga koi maitai pangal da population growth chi maram mayamam lai khre masina koi gi khara su adum population growth chi khara lai decadal growth chi aduna hojikti masing si 2 lakh something leram mi se si ayu akanda 3 lakhs ki abap leram mani adu duga behli da lai ba koi gi samnar beda hojikti 2011 di 28 lakh yau khram ne aduna behli dagi constituency khara ma khai do aga 8 ikoi ga som de reserve te yau khriba ikoi gi kari outer de yau khriba ikoi gi assembly segment se simaga pullaga amma parliamentary seat ame hangat pai ba se masi justify tawi haina and it is the need haibani aduga injustice ama matam sanga lakrava aduga manipur gi legislature sing na manipuri miyamna india na lower khiba decision asi ya khidraba aduga masi injustice amane haina zuma when india is a democratic country harakanda the right to contest elections is denied over never for those people nasa gi assembly segment nipan sigi de adugi mogi matam sangna denial we lekraba mogi right chi phanghan ba changi habani madugi right phanghan bagi khongthang amu oigeni habani koi sar Hamidur habiri bese matang sida matangi mari lina issue sing amuk laksege ai sir Narendra da amuk laksani bese sir what is delimitation? Delimitation has a karino. Adu India ki history the delimitation see karam mong the my process is at havage adu Manipur gi context muka delimitation see kayarak Manipur da tawre latest in a karam matam da tawki kitang thambius my history koi ki delimitation asi proportionate political representation in the policy making body like Lok Sabha and state legislative assembly ki singi the people singsi uniformly represent onaba adumba kanomani system amani aduna India da akoina 1952 da ihana na delimitation jitawi based on 1951 census da under the provisions of 1952 delimitation act khada adagi mu 1963 da ani soboina delimitation tawre based on 1961 census data under the provisions of the Delimitation Act 1962. So, my 1973 dam tawre. Adegi 73 toraga 1981 and 91 gi census data sida delimitation je tawde. Delimitation tawdabagi masi maram yam saw leyam. Ko India da 1975 tagina 77 bausi ko emergency le. Emergency manung sida family planning se forcefully people singir namdana to hon bagumba adumba port mayam amle aduna karigumba 1981 natraga 91 sida the census tarum targadi family planning gi masigi sapu gi mami mtane aduna maram odana 1976 ta 42nd amendment to the constitution in India si amend toraga 2001 gi census phawgi mamangda delimitation amata tawba yaroi aduga magi sitting to please don't thamgim them adugi masigi man karigidam the please don't thamino haibu akoigi south and the northern part amli educated doba states like Kerala, Tamil Nadu, Punjab singsi moji family plans pasan implement over as well as population fertility is low whereas from the northern part lediba se bimaru and Bihar, Madhya Pradesh, UP, Rajasthan singina family planning adopt of jam poro ba aduga fertility is yang wang ba aduna population explosive way ba aduna ngasagi delimitation is based on the population the base of nina masi tawtaraga the northern south ki seat mayam je Lok Sabha ki seat mayam je som the bimaru states mayam je logita ba adu targa the constitutional crisis sama mase tholakane aduna maram on central government na maduki potula tana togidrine likewise in Manipur dasu akogi leminary ba communities mayam singsi ki magi population structure si manade ba growth si manade ba aduna masite to base torgadi akoina asagi kanogi delimitation commission gi magi sensitivity do magi motu akai bela proportional representation of the people je aduna mam togidrine ba aduga 2002 da
under the Delimitation Act 2002 ki makha 2 ki matung ina 2001 ki census ta India ki mapam khujing mak delimitation mari suba delimitation ji tore sai 2 years decade se lera matung da 2 decade se lera matung da aduda particular except the northeastern ki state mari se Assam Manipur Nagaland Arunachal Pradesh tawde ade loi tawgram ne tawdri ji maram ji kari no ina central government ne pi me the security reason number moina delimitation tawse matang chadi haina dmane divert tawne ba ta sengba behind the screen the security result lejaragasu foreigner issue neba Assamgi is a man foreigner issue neba foreigner issue na maram morakana delimitation je tawdamne ado Manipur de particularly Manipur ki tawdri di 2001 ki census se 2001 ki census da ang paphangna akoi ki bogus data me amama ko yaw padagi madu yaro na sagi High Court, Supreme Court, the boy on a Sanagri name. Manipur Matang. Manipur Matang. Manipur Magi methodology hatare legacy of delimitations is a Kamayim Bay. I could my historically in Kanda Manipura delimitation to give him the current issues in Toki and then latest Manipugi delimitation to give us in a Karamamatam no Haiba Sigimatan Kitan Tambisa. With delimitation, Manipur, when 60 seat assembly ladies say, Rosabagi to see based on 1971 census the base over, Aduga delimitation 1973 the Toki Duneva. 72 again. I do Matungi talk the Laganda Vijik 2002 the Mumayam, Akoi Marie Sito Dineva. Sito, which they the Kanging I understand we have among the 73 the delimitation over the Manipur the Kari Humulakis 73 the delimitation over the Hong is say. Quigi Yan Hanba, Kogi Kanosida 1967 say Manipur Union Territory wearing a da. I Kogi sit machine to tell number of seat in the assembly is 13 13 is they the 30 is they the unreserved the 21 never. Under 21 ni aduga reserve tana reserve hybis the matam the AC like the AC the 9 never 9 never the unreserved ki ratio is 70% never aduga ST ki kanochena 13 never whereas in 1972 the koi state olakanda hana 30 leram 60 onkalab 60 onkalak pasida unreserved ki 40 lera aduga schedule caste ki cinema reserve tore aduga schedule tribe ki 19 nama aduna hana ani reserve ki 70% oiramba si aji 1972 ki census da di census delimitation to was 62.7% da handare ine okay aduga ST ki hana 30% le 31.7 da kakar khirine okay ST ki na ST ki seat ki proportion jini ko masida hojik yamna contention amani masigi issue je aduna objectively yengbiyo ekoi academician singa expert singa yam objectively ngasigi discussion je tongno bona bani masida tribal people ge aspiration sing ekoi question oina laksagani adum khanajarake aduga sana hojik puthori be data mayam se aina sadagi extract tawjari si second round the data mayam jini aduga magi sigi census ki nataga delimitation gi legacies mayam je national context amasung manipuri context se puthokna bona javani aduga sidal leiriba hojik contention mayam je puthokna bona rake hojik sana hai bazid yam mamutane koina khangmina hoba ya baje 1973 the Manipur state root phangaba matung the ihana na toba delimitation sida hana territorial council gi leiba seat masing dagi aikoi assembly seat ta 60 hengalapa matam da unreserved seat mangi haibagi pora mede yam make singna yam chumna yaure ai saramidu do laksage sir another Manipur union minister na puthoki ba wafam aduga masasu union minister amani magi standing yam chawi Paliba government to BJP government ni at the same time mana India ke home minister na mukthari bani chithi se another wafum pan baze 60 to 70 seat haibagi question je aikoi Manipur se taseng namak 70 seat se aikoi deserve to bra aikoi Manipur ki people na aikoi 70 representative deserve to bra haibagi question je ni aduga sigi question je muk justify to bra haibagi question je ni aduga nakalam rom da question amadi lady yam ai sanarendra da sula ka chakado bu question ni yam chaw demand na lay tribal people singi delimitation to matam da mogi hankat pi haibasi yam chaw demand amadi oi ne ba keeping aside all those things for the larger interest of Manipuri people Manipuri miyam gi oina 60 dagi 70 seat che aikoi Manipuri people na deserve to bra sasi justify to bra question je ai sar bhitor lakse khoi gi oja narendra na su haibi khre delimitation 70 da
tawkhipse sigi matam de 1971 census ta lerami si ikoi total population of Manipur si 10,72,753 ne adu ikoi gi lastly ikoi gi census tawkri si 2011 ne sidana 28,55,794 si 10 lakhs laingai matam duda ikoi 60 sit laikram ne aduga hojik 28 lakhs laira aba matam sida ikoi gi 60 sit ta dum laiba haibasi lairiba assembly constituency sing sida ikoi gi improportionate growth oi ba haibadi kaigumba constituency khara dana lising kunthra laiba ade khara madana kun manga laiba ade 14 yearly yauki yaram mani aina khale wakanda masi ikoi gi hojik recently oiba census si tawdabni na madu akak ikoi exact figure du madi ai haiba ngamjadre aduna ngasai gi sugumba hengalakli ba population hengalak pagi matung ina ngasai gi ikoi gi 60 daina 70 phauba thamba haibese masi ai gi wakanda justify tawi haina khalle tasengna adiduga ngasai gi masi ikoi gi distribution si imbalance oirabnina ngasai gi leiriba ikoi gi people of India haitare Manipur leiriba people of Manipur makhoi gi hak haibadi makhoi na represent to bayaba tongan ba community sing natraga na tongan ba ikoi gi group sing na natraga tongan ba mafam sing da ikoi gi makhoi gi representation lehen ba yaba du representation leibadu minimize tawre ineba ngasai gi missing na yamaga ikoi gi representative na hanthaba adum constant oina lei bai bise aduna masigi reasoning sida I wakanda ikoi gi 60 to 70 hengat pa yai hengat piu hai bise masigi demand ai justification tawi haina lo justification tawi Manipur people na 60 dagina 70 da hengat pasi daka lei habani ikoi sarna thabiri je sar sida ikoi na amuka sargi area da mu lakchage sir je handak Manipur people na matam sang na demand tawga lakiba Manipur da population commission ama lingadu bani haidana Manipur collective demand ni haiba demand si hoji realize tore population commission leire population commission ke expert committee ke panel member moi na khoi sarju saru yabiri sa population commission na haiba Manipur people ke aspiration ama leiri je ngasagi aikoi sit leiriba assembly sit che hankat changi adi MP masing hen ba changi haiba je sa sigi area ji kamaina nainabiri haiba sargi observation kamaili masi hojik phaugi di aikoina sit masing hangat panatraga handaba sigi matang sida ikoi kaigumbam phau discussion tawkiba leitre adubu masi tasengna hojik ikoi gi union minister honorable RK Ranjan Singh na puthok chariba wase ikoi su tasengna mak isa expert member amoina support tawninge aduduga ikoi gi leiriba ikoi gi committee du da ikoi masi ai isa mak na su puthok chagen khale aduga tasengna mak adugi awareness su leramani en khale ikoi gi leiriba committee dugi members sing naso adu makhata ne khoi athuba matamda masigi matang da khanna nei na ba khoi sem oh yam no aje sir ko aikoina sinjari ba Norris dialogue ki mahi answer ene khoi khanjai we are very much happy about this discussion maram di ngasi gi discussion sida gi aikoina expert committee gi panel member ma yobi rakanda aikoina discussion ji gi through the Manipur Population Commission the high wafam se endorse to viva at the same time masi pukatna ba suggestion oina na tragana recommendation oina pukat pirak na bagi wafam phaw khanagi na honagi habagi wafam ma thambi baje aikoina tawjeri ba notice dialogue ki mai anjari na khanjai ai sir Narendra da mulaksage sada laksaning baje yam chawwa Manipur gi board of contention am oiba Manipur da delimitation kari gi tawdrino haiba wahangjigi iroina na Manipur da leiba yam chawba demand amadi Manipur Tribal Forum Delhi aduge ati tribal gi oiba bodies mayam ama especially from the Naga community gi mai ke di yam chawna hangba question ji hauji haire 60 to 70 henkat pa ama aduge sa 26 ki manung da kai gi delimitation ji sana so haibi bada tawta ragadi aikoi gi hana leire 60 sidagi rearrangement nam tawdine sa ko constituency khara mang ba ya tuini da khara amada district amada na khara hengat tuini ama hengat pe ai amada ama mang ba yai maramdi 26 fawda di aikoi gi masing se hengat yadabni na aduga 26 matung da toragadi se hengat pe ya ba gi oithok padu lei adu kan na kamai tawdoino habisina another question amani la iba contention aina pukhan ingi bazidi maroi tribal people da haibazi Senapati district ki population se as per 2011 ki census ki matung ina 4,79,148 ni and whereas Imphal East ki river population sina 4,56,113 ado Imphal East ki mi population masing dagi Senapati district na masing ji hele
hele to bu senapati gi subject to correction I na fangjaba I gi data gi matung ina senapati district ki apunba assembly constituency se ahumni aduga Imphal East district ki oina nipani ado leiriba da disproportionate oire habadani ani se magi population wise the yengagadi senapati district su chaman Imphal East district leiriba du gi tadana leifam thoi aduna moi assembly constituency khare hinka kedubuni habaji moi gi valid demand ena puthorokbani nakalamrom da masigi paukhum oina maroina valley gi some politician again civil society leaders in the people paukhum amana maksigi 2011 ki census report chi masi bogus oi habani masi valid oide habagi yam chawba wafam ma leiri aikodi narrative ani maktu pusalakanda expert question hangjabani aduna ngasagi sigi area sida interest amu oina aspiration amu oina puthok piriba kanglup singla lan lobidana bai hajari ai sada si question je throw dawjari sir kamai yengba yai senapati district ki example si lora kanda tribal people ki demand constituency masing hegani on the basis of population haiba question ja moi ki demand je kamai yengba yai sir koi ki state amada India as a whole sigi seat allocation ji koi entitlement what pagi mai formula norm samle is the based on the population aduna Manipur gi 1971 ki census lai ramba total population aduda unreserved ki population kayano reserved ki population kayano reserved to damo scheduled tribe ki kayano scheduled caste ki kayano have the population do akoina photo e haraga 60 assembly seat ki proportional holaga madida ko lep khimne sai gi 19 kanogi matu ina khoi seat se unreserved 40 scheduled caste ki ama aduga ST ki 19 namsmai lepi se aduna sai gi mistake da lepi bise da kasu question arise over yade sidi magi entitlement calculation digi matu ina fix lakhimne area sada sana puthori bo wafam sida sumaina understand to we have the it was not calculated on the basis of district ki basis that given nate the limitations but Manipur as a whole wina please yan han da mai calculation to whole population sida dagi proportionally unreserved ki seat kya lebam thopno reserve ki seat kya lebam thopno reserve da SC ki kya oibam thopno ST ki kya hoib to holani hola matung dagi reserve ki manung sida reserve sta karamba district le karamba constitution se ja koina proportionally koin manara kamai na area wise allocation to do no territory areas demarcation to do group of people se adu muk second stage da madugi area wise allocation la ko neba ahamadi magi number masing sidi already based on the entire population entire population the based on the limitation hi kunimaksi recent census data the based of them neba now question like the was it 1973 da to giba delimitation jugi matung da IT1 91 to 2001 da torok pata baneba 2001 da torok pok panta da dinga sai population ji khongjen ji manarak da bani na district wise variation ji mayamam la eba aduna hana leramba population adu da gi hongtu hongjin khara la aneba kaigumba present situation sida 2001 gi data sida la le di haidana ko supreme court bo yongna gini se taw taragadi unreserved ki seat ahum reserved ta sakhineba 2001 ki census ki no 1 okay census the if sigi data sida da based or delimitation taw taragadi unreserved ki seat ahum mama reserved ta sakhineba reserved sakani now is the mang do is kanogi Imphal East sidam mangani Imphal West sidam mangani Bisempur sidam mangani ba thawal gi 86 laine okay smai do na si mangani adu karigumba khoina 2011 gi census data the base or delimitation taw taradi unreserved ki seat mangani taruk mangani taruk mangba means reserve sangine now hujiki present situation sida 2023 ki pau da koi project tawraga leire sigi data is the base or ta mang ne 10 mang ne 2003 ki estimated population sida koina base tawraga 23 ki base tawraga mr delimitation taw taradi unreserved ki sitara reserve sakhine now this is very serious yam serious over question namala aisida
साना होजिक पुथोरिबा डाटा से सिक डेटा से साना पुथोपिरकपा अखोना एनालिसिस तौबगी क्वेश्चन मरी मंगा फंगबगी खुदों चाबदुनी मैम व्यूअर्सिंग पुना जुम एनालिसिस तौमिनजी नाउ इट इज वेरी सीरियस 2001 दा करिगुंबा ऑन द बेसिस ऑफ 2001 दा करिगुंबा होजिक डिलिमिटेशन तौ तारगदी 26 पावदी फ्रीज तौर लेरबदिना 60 सी रिअरेंज तौबा कांदा अनरिजर्व तगी सीट अहुम मांगने हेबनी अदुग 2011 दना सीट तरुक मांगने हेबनी एंड 2023 दा गी बेसिस ता अमुक तौता अरगदी सीट तरा मांगने हेबनी नाउ क्वेश्चन जे केमते नते मणिपुर दा डेमोग्राफी इम्बैलेंस अम लेरबरा हाइबो क्वेश्चन जिने साकामी खुंबिनी अखोगी मणिपुर दा डेमोग्राफी के इम्बैलेंस लाइसी मणिपुर ने इंडिया दा मर्ज तोकिबा अदगी हौरे अखोना लॉ ऑफ फॉरेनर परमिट सिस्टम से लौथोखिबदगी 1951 दगी हौरकपसदगी दी अंगप फंगना पॉपुलेशन ग्रोथ से डिकांडेन ग्रोथ से सोंगदना लाइने आई कतंग मयाम नुंगाइना हंगसगे 1941 to 51 कोइना जस्ट कनोदा कोइकी फॉरेनर परमिट सिस्टम लौथोखिस 1950 दे लौथोखिबनी सेदा सिगी डिकांडेन ग्रोथ से ओनली 12.8 खतने सिज क्वाइट नेचुरल ने अदगी दी 51 to 61 दा 35.04 सुंग इने जम लौना 35.04 is the acceptable idea बसी पोर से कोइना द कैंडियन ग्रोथ से मैक्सिमम अराउंड 20 स्वाइदगी हेलो तंगने नेशनल ग्रोथ सिने ताकबदी मणिपुर दा इन्फ्लक्स हो ए जेता इने then again among 61 to 70 or 37.5 to the सुंग इने अदगी दे मु कैन से दा 71 to 81 the 32.5 song 81 to 91 the 29.8 later 91 to 2001 the 24 song 1 again 11 bhavada 24.50 the copy now usually available data da sibau yam ta tena hang bron all india gi oina akoi gi 2001 to 11 si 17.64 ka dane India's population hengalem even Assam the problem to is 17.07 gatane adu Manipur do 24.50 ne 2001 then 11 bob the world you wanna see the Canadian grade is only 10.7 gatane the world one of the fastest growing population with India gi national average tagi Manipur ne hen 17 point India is 6.4 ne adu Assam the problem to in high say for any issues is only 17.07 gatane whereas Manipur the 24.50 अदुकी मते कोई इन्फ्लक्स तौरे न ता इने ससिकी इम्बैलेंस मरुइन मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट मैम जिदा मरुइन डिस्ट्रिक्ट मापन ओइन ममांग हानगी सिदा एखोइना नैनाबदा काय काय वाइदा मपुंगोइना सर उगे सिगी इम्प्रॉपर ओइबा डिसप्रोपोर्शनेट ngसागी इम्बैलेंस खर लाकपसि कोई मसिगी पोर्टसेदी कोई यामना सेंसस की कनो दिन द सीरीज मैम को लोय उरे अंगब फंगना कोई सिंगी डिस्ट्रिक्ट आयाम बज कापने हेंकलेनी अदुवार वैली की कोई कंट्रोल तोई वैली की सी विजे कनो से 15 पॉइंट समथिंग खतने कोई दिगानी ग्रोथ है whereas the whole thing is 68 point something ले हम तक हेनगर जानी सिंग वैली के से अदुगा मेन आइना हंगसनिंग बमना करिगी दमकता मणिपुर दा 2001 the census ता based on the delimitation to withdraw हारिसे why सिगी जी मसिगी जी केस तो दना ग्रुप खरना delimitation तो बम थोई खरना तो बम थोकते हाइना तौनबदगी आ सुप्रीम कोर्ट पौ योरिनेबा असिगी यामना फजबल लॉजिक अमदी 2001 की सेंसस प्रोविजनल सेंसस फिगर सिदा मसिदिका कोई मणिपुर की 3 districts के 9 subdivision से unusual population दिखाने growth लेबा मरुइना से for example सनापति दा माउ मराम पाउमता न पुरुल एन साइटू गंबासों हैबा सबडिविजन मरी हमने सांदेल दा सकपी कारों मोरे मसी सांदेल हेडक्वार्टर ने अदुगो ओखुल दा कसों खुलेन सिगा हारिबे सबडिविजन मापन जिंगी मोइ ग्रोथ एसी ओ थोपे यादबा पोट हमने अनयूजुअल ग्रोथ ट्रेन है अखोना से बोगस डाटा ने बोगस डाटा से कोई पॉपुलेशन से हेता हाप्सन भी यादेबा मसी हाप्सन बेस माग मरी लेने कंपोनेंट्स मैम से इफेक्ट तौदरगा पॉपुलेशन हेका यादेबा कदा हंगसबदा मसागी मौ मराम दा मागी हुजिकी कनो से प्रोविजनल फिगर से मागी डिकांडियल ग्रोथ से 143.12 लेब पाउमता दा 122.63 लेब पुरुल दा 168.78 लेब साइटू गंबाजों दा 53.95 लेब
ade sakpi karong da Sandil gi 117.76 More the 61.87 Masida 58.06 Sandil headquarter 40.89 the Kasong Kulenda Okulgi 64.42 lab. I think the candle growth rate see 20 is the maximum name. Says the unusual growth rate amakun uri never. Aduna Maramoidana 2001 gi census the base oraga delimitation achi tauragadi delimitation gi motu akai belay and the proportionate assembly Yaro hana the case on the never. Oh yes, yes. Sigi concern me am lay I sami du su lak se lak se mamang sari ina ordinary viewers me am si da mu ta sako ai pool gi ngasai wafam se 168 lay aure 142 lay aure 122 lay decadal chahi tara da lay bang growth rate che chahi tara da kari gumba sa da ordinary people sing da mu ta sa da ina kidang sa na khumhaning ba mawong se example am piraga 168 growth rate lay hai ta ga disa mi amana angang kya kya pokado no chahi tara Sigi post the queen of hot padara estimate of hot promatam da 160 I ziki can say Kanugi Purugi say 168.7 I the queen of hot matam da we eligible couples see population da 15% something name eligible ko anga popaya riba community say aduna message hot matam da di sigi si oigi haitara di eligible couple amana sahi da angang je 4.7 go poe angang mari chahi ma da pokado ne ba 4.7 go poe ba adu oya bra 60 pose technically yadon podam ne ba sahi ma da yes nipi ma da sahi ma da angang 4.7 ai ko magi den po kan si posi ta do ne adu technically si su yadon podam na duna masi Manipur da delimitation to hidabagi manam si this is one of the cause ne very yamna light tone but a very serious question sida ai koi sami dur lak chage karigumba 168.7 IT in reality da masi swai da asoi khara le ngani have question do ni valley da yam kana hangi question ji se so sing de aduga 168.7 IT chumhanje hai taragadi chahi tara da sigi growth rate lai hai taragadi couple amana matai menau amana angang chahi amada angang mari gi mathak ta pokada ne have never but which is not possible at all I sami dur lak sake sa khamai yenge se phagi mo in lodoira natraga yam serious oiba concern mo in lodoira so how do you think masi koi yam serious oiba concern oiba adumba matter am ne na lojai tasengna ikoi gi maitai pangal se Manipur da lady si ikoi gi population se adum ikoi gi growth rate si yam wangi samna da ikoi atopa community ikoi gi leiba majority community maitai ga yengba matam da maram di kai matam da maram madu gi reason ma ma dum kayam ni ke se chang si ikoi gi samna da ikoi gi decadal growth se 2001 da 15 leiba matam da ikoi da 42 lei okay adagi 15 da dum lei 2011 da so ikoi na makatar 25.61 da makatar eba sumaina hendo engine ikoi gi 30 gi nearly swai da dum ikoi gi muslim population gi growth cha yam bana yam bal legal leba decadal growth che masi taseng na ikoi gi hojik tadi amaka handhara krise 2001 da gi 11 da sin ta idi education si da su yamna depend tawi aduga hojik I know census data is analysis to 2001 dagina 2011 forward some the district ma'am sir Narendra high sumaina population explosion talk to Nico CG explosion talk was to the level that convinced of sungum the level the talk to never as a couple of Nangang Mari Payabagi level the Chahim the layer Patanjazida as I give Masing Quadi am Henk as I Pangal communities in a negative growth rate I'm a decade the Lakadu never. Ngasagi 8.9 layer made 8.4 hundred kadui neba si mayam understand way among the sakamai yinge kamai lakri no 2001 dagina 2011 si kina analysis to bi masi oza ikoi gi oza Narendra ngasai hai bi dumai ikoi valley da di total ikoi gi population gi explosion si leite haidana hai kretana ai bi average am da dum constant si oibo mogam da lei masi maru oina main contributing factor si koi maitai gi constant da dum or ga leire ngasai population growth helamba
si negative oi is muslim gi da si sinaso ang consistency si amaka maintain do bada maka hen mating bang re aduga masida ikoi gi population growth si ikoi muslim da maru aina lei di sigi maram si ikoi factor mayam lei re handar koi maram jin ang khangni gi handar pase ngasai dikade handar wangba kai mai matam da education name maga leiramba si education wang padi kai tawre hai nam tam da maru aina masi nupi sing se education panghan ba miyam darkar oi adu 2001 dagi 11 sida aikoi gi honorable hanagi former cm okram ibo bi singi matam da 4% thamakiba adu sugumba development ma mam lakiba sugumba development si lakibdagi mayam si dai education gi awareness si hengalakiba aduga aikoi gi leiriba cso leiriba muslim gi aduga topa aikoi gi majority gi leiri sing sinasu aikoi maitai pangan si han thakiba tare nakoi si education si masni adun hoi si education da yamna ikoi gi education phangna ba lambi se habedi encouragement awareness se yamna tawki ba sigi matam sira 1 dagin 11 phosira adun mayam si loina education si thoga ga education phangna ba school da dagi college da ari higher education da university da population masing percentage si hangala ba like tam bagi adu nupa khakta na te nupi su ne sina maram moraga ikoi gi early marriage si ikoi ayamana tawnarak taba aduga ikoi gi angang masing yam base masi family planning hai tare ne family planning si ikoi adopt torok pa si masu number 2 da haijaningi aduga number 3 da ikoi gi family planning si masana so dum tawkhre ayambana hojik leiriba ikoi gi leiriba ichan isa sing leiriba sing si maruaina CS yam tawe CS tawbasina maram warga mana pukninga ga so pokpung ya khidre angang ani natraga ahum maram di aduna maruaina prohibition am oikhre sina maram warga ikoi gi population growth si negative orakna bagi achauba kari lambi manena sidang asagi Narendra gi data gi kari conclusion khara sum nainara kanda 2001 gi basis ta kai gumba Manipur da delimitation tawraga di aikoi gi belly haigadra unreserved haigadra sigi shit che ahum mangani heaveni 2011 da tawran taw mangani adu 2023 gi projected census sida kai gumba taw taraga di hanagi growth rate sidagi lower kanda magi inference am sagali sidagi taw taraga di unreserved ta gi sitara mangani heaveni kai gumba unreserved ta gi sitara se mangak taraga di sar Manipur da yam chawba issue mu oigani na ai khalle amasi tarai na Manipur gi people sing especially valley people na absorb to wagani na khalle kamai yeng sa kamai sigi si concern se sigi ai sadam lak se kai gi sa mi do sigi matang se sigi matang si da sengna ikoi gi population commission na tawra ga ikoi gi population gi oiba study ma phajana in-depth study ma darkar oi adudagi ni khoi population commission laksu lakri se aduga aikoi gi chahi khudingi na chahi tara khudingi census tawri se masigi sida census si tawri se hojik maru oina aikoi Aadhaar gi system lakre biometric system se masida base tawraga kai gumba masigi population gi count si tawraba abdi India gi oiba aikoi gi lairi India government na so masida emphasis pi daga masi tawdabi yade masni haidani khoi gi ek amanatraga lumo pass tawraga aikoi gi all over India sida kai gumba tawba taraga di sigi khoi gi problem sa I solve tawne nin khale okay so why that this Manipur population commission gi role ama leibra sa kamai population commission gi role ai si ngasai gi ojana habi ki dumena 2001 da lakriba supreme court la riba case sigi si adum ya khrabne adum khoi gi population du unusual oi habsi ya khrab poni sugumba mayam se aikoi na issue sing se aikoi population commission na pukhalaga taseng na reinforce to bai tar India government da hen na aikoi gi suggestive oi bai khoi gi view sing aikoi na makoi da biba adi kam bai na aikoi gi census si to bai ai aikoi Manipur da kari mong da to bai ai aduga law and order situation si hen na phagalaga haibdi ngasai gi Aadhaar system adi gi biometric system sida aikoi population count to na ba tawba taraga di ngasai gi khoi unusual oi population growth cha ai madugi issue du lak do mante yam nuai je ai san hoju pukhali bo wafam se ma ai san Narendra da lak sage aduga I have a number of interesting question ma'am lai ai san Narendra da hanga do ba aduga bio sing zo haiba question sing se soidena analysis to de am nuai gani khale sa da han ba hinging je hojik sa mi du na puthor ki ba question se
Karigumba, Equistry, University Architecture, so Masi of Hum Pale. Biometrics, Natragana, Ada based over population, latest census, the Yumpum Oivetarkadi. I could say unusual or hariba, convinced of the hariba, Tazabangam, the mistrust mamam to a liver, Hanagi census data. Sigisi, the Yumpum Oivenatab. Adhar the biometrics, the Yumpum Orga, Karigumba, tribal population, do give Vesista, especially Mogi STU in a proportionate representation, P with the Sarakaibality and can be very convening. 100 questions. Quickly, as I give Leminariba different communities, Haidareko, Manipur, the ladies, a scheduled tribe, 33 lady, the recently Amahatsal Mate, 34 lady, and Maitei lady, Maitei Pangal lady, measure the group ma'am lady. Group ma'am Zingzi, Magi, real population to Kantu Pamadi Amatok diet. Kantu Pushidang as I give Adar. Linked over the biometric over see census how far is this possible. Machine diagomen to Wudra to Ruidra possible over Oidabra have a question nominee. Masi Oiraga over Taraga di Asumba Magi population structure the base Tauraga di my proportionate when a laka doing it. Adu Erga di Karadipare Adubu a Kogi society sima healthy society mo oinaba hona zariba small child family norms to the mi amna handana samaj sibu contribution piriba group atopa group amana akoi angang babok the poga population exposed toriba adubu delimitation the based on the population tawraga di makoina representative to hen low hiduine section we doing yeah contribute society is the contribute toriba group C disadvantage or doing it. Must justice not there. Aduna Manipur situation is same in India. The swings I do. Short block the labor groups ma'am sing a sea, like a not blocky ma'am sing a cigar disparity the commission based on the populations. Aduna Masi India government Masi Mathasari put a name. Aduna delimitation based on the population. Asina I could Leminary population is the Akaiba Mayam period, state wise, community wise, ethnic group wise. Aduna, the limitation based on the population hyper say, must Sempo Pamandarkar Laev. That's why the Yamnuaiva, even as I consider Bokushin Kerala, I will around near them, Sadakarang Jogan, Conversik in Hakanda, Hosik, sir, hypothetically, Aduka, that's going to happen in the future. So, going to Toglada Popone. Sananga Hagre, 2023 projected population versus the Karigumba Manipur delimitation to Orgadi, unreserved key labor Manipur Sitara Mangan heaven. Sitara Mangan is a wider Chamna Haiwan in Madu Manipur, Hue and Cry Token in a Kali. Now, Karigumba 2020 system Matunda 76 check we realized already colors is hypothetically a lower can assume to 76 check when realized Okanda arrangements. Masagi assembly arrangements the ST the Kayamuk Chakini Hengaliva TN Siche ST the way Chaki to Palabrasa. No, Sigi 60 dagi 70 bu Henkalabasu, IT bu Henkalabasu, 100 bu Henkalasu. Magi proportionate Toroga and Toraka doineb, unreserved, reserved, scheduled caste, scheduled tribe and Toraka doineb. Aduna Sagi proportionate them like a neighbor, sit machinery in a caneba. Say, for example, Lakuna. Union territory oringa da unreserved 70% layena hajagadana. I think it's 70 to the base 66.7 layena. 2001 the base the 60% 100 70 layena. 2011 the base of the 56.7 the laka never. 2023 percent population transition 50% 100 never. And 70 or 50% 35 never reserved the okay. Like that. Aduna Henkalazu group of reserve the CP and reserve CP at my Yemiaroeva. It is based on the population. Adunesa, I say ordinary audience Kidamata, I san high the sana data to my video scientific winner. I may am the Henning Adunesa in a Saki Pusaling Ivo Sitsi 70 Henkale Haidena. Unreserved killer sits Henkalaka. It doesn't necessarily mean that Howzik Lady Bar unreserved sit Masing Henkalakani have a native. Questions. This is the question. Natrasa. Aduna Nasagi, Henkalakadu sitting Asagi population, Hen Baduna Magi delimitation walking principle, the high sea, Sanangasai high gray,
ST amadi SC gi magi population duga chanana proportionate oiva seat masing PU hai bane sanadra adu idaragadi SC amadi ST Manipur di SC jidi am negligible proportion ni aduna ST gi oinadi magi leiba population dugi basis ta adum situ hen kakrene ba somda whereas nasagi unreserved ta leiba mi masing tu hen kat taragadi adugi population du India Manipur gi oina leiba 100% sida magi population gi percentage to mana contribute to bang namda taragadi magi city hin kalapagi khudong sabdu sa leiti natra sa exactly yes aduna koina yeng ya jima se koina yeng ba yari se ke noi bu koi gi different communities me am hai tare ne maro ne se meitai pangal meitais the tribal the cookies and naga measures tribes in se moi gi fertility pattern jim mande aduna my growth pattern jim mande as this is number 1 number 2 da koi gi immigrants and immigrants me amana punjalaga la ine ba Jiki kanu su tak pi di meitai pangan na mamangai da sagi dikande grore ba wangi fertility su wangi matam da atai community su wangi adu main cause di fertility ngata na te ba immigrants me amam sanga me si su meitai pangan ya ga dum ne adu bu hujikti in the recent koi gi meitai pangan sing ma pan de gi lak pa immigrant ki kanu si almost 100 na khalle ba adu hujik growth lai si natural growth ne fertility growth ne mamang da lai ki ba hires the content growth mayam do higher fertility as well as immigrant ki problems na okay sir comment of you sir kai having sigi matang sida koi gi census sida koi gi caste based census kai no like krise maroi nei koi gi census to matam sida muslim ji muslim mai ni chakre aduga koi gi Manipur maitai pangal haina khangnari sin nga sai gi language sab manar padagi maitai ga maitai pangal ga se khaido narak pane muslim gi base muslim gi population ke anu hairaga da maitai gi population puthore ini aduga maitai pangal gi masing puthore ine ba ada nasai gi muslim mai be sidai khoi gi maitai pangal ai khoi gi hana dagi khoi gi ining thau khagem ba gi matam amasung ma ki mamang amasung matung da lakriba mi khoi gi population jing se masini marwaina khoi maitai pangal in khangnaris aduga migration gi oiba pochi makoi di lakhi bani maroina migration to ba haina su ai di haining de makoi di maramoina matam duda sir adu asaki sana haining is asaki native population sina asai maitai pangal ji oira kanda from the census ki data dana muslim na reflect to pa asak hoi continue to bi reflect to ba adu gi duna ngasai maitai pangal khakta gi growth na te ngasai ulli bo pochi okay aduna ni ngasai migration soi de yarum gani hai se oza hai ta seng mo magne ba aduna sigi sina maitai pangal di masagi adum ikoi gi manipur da leiri sidi ikoi gi leire aduna tabada atopa miyan mayam mama samna bada atopa miyan chi khoi gi jiri da leiri sumba adugi atopa mafam kaya ta khoi gi workers laborers mayam am like kristana si mayam sina khoi maroin hata khoi gulapti gi region gumbada ketang masida khoi gi leirang madan khale aduga atopa khoi gi leiri bai khoi gi native village sing se maroin long hairo khoi gi thawal district ta haire sidadi ai gi khun maktada ai masing kana no kari no ai na di khange atopa community di khang da biya ba natra atopa lam da gi milak pam mai dei pangalam di khang da biya ba ma si kana masano kana gi stang no ai bes loina khang mani na adugum ba khoi da yansal lakhi ba natra gana kai to ba si taseng na mak khoi matam du da su leram moi drin khali aduga khoi gi matam si da di madumadi leitre aduga ngasai gi growth si de mateng bang gi ba atopa mai dei pangal na ta ba singsa masigi singsi khoi na population base tawraga ekhoi census tawraga ekhoi khandokpa ngamagadi adu khandokpa ngamagadi ekhoi maitai pangan sigi growth che kaya no himse taseng na piba ngamgane there is a big question mayam the misconfused tawdana ba at the same time misunderstand tawdana ba ekhoi clarification ama tawbai tanja du ne ina asami du de lojau baje census ki magi data gi magi representation sida thami baje manipur gi pangan gi betongan census data lite masida muslim haiga chapani ado ai yamna interesting oi ba du appreciate su toni muje ko narendra gi data analysis ta pangal versus pangal plus muslim and e sagi data analysis ta which is an amazing thing and we need to appreciate it commendable way na isa thamjage ngasi gi khudong sa balor ka da ngasi gi muslim hairi ba mapan dagi lakhi ba
group singsi masing yamna Jiribam district leiri aduga hariba population si moi substantial oiba masing kharadi adum Imphal city du leigani masigi je maduga pangan duga ani du punjala ka na madugi population du never reflect orisi aduna sigi sina ani si tonga na puthok pagi India gi population census ta lakh 3 habani adu lam ta ragadi pangal gi growth na karino ngasai chang iba muslim sin kaya no habdu khandok pa yagani habagi question ni aduga native population gi local area sing the assimilation to bagi oithok pase leite habani sir ai su masi ai gi experience ta ai sum khangja bada sir jiribam se jiribam dang ngasai gi pangal gi pocket ama leiri dana pangal population gi sir pocket ama leiri dana siga bengali muslim gi masing yam leiri dana majority ni dana sig ani sigi marakta assimilation natraga na uda base sigi si ai sakari happening jirida ne jirida Maitai Pangalga, Muslim population hele. Pangan population di just big population. Population na kuni yam satin hele. Yes, yes. Aduna kusa kuigi kanu se kuigi Maitai Pangal haitare. Adu ji anchor na ibong kanu na habi da Maitai Pangal ji kyam le digi se. Census ta saying na Maitai Pangal gi tungan clear cut Maitai gi population pidraga su akuna data recasting and among recasting to Roga Quina census that one volume series Miami to segregate or Putoya. Say mother tangi data lay. Mother tongue is a Manipuri, Mate on Gangba, I will see Mate and Mate Pangan got the name. Okay. Mate Pangan, do mother tongues the Equina, Muslim religion is type, take Muslim Kayano, as a Muslim is the mother, Muslims the lady, Mapanze sang Muslim, and the Mate Pangan, Pulaga religion is Islam is lay doing ever. So the mother tongue the Amu Kanogi Mate Pangan, Mate lay doing ever. I think it's segregate or an estimate of Yaba. I do not Gasu Yam Nehena, technical Kanokra Sinaraga, Adam Yaba Pony. Sargemating Loga, I could appeal to Zege, especially to the Pangal stakeholders in civil society singna. I could Sargemating Loga Madugi analysis, some complete winning. But it's a big question. Yam question numbers will misunderstanding to Malay, other Pangal as an identity, Moina Kamine exists or no, Magi Leriva, cultural credentials, Mayam, elements, Mayam, Kamina man preserved or me, and how Kamina Panagila immigrants, Hariba Mayam, difference Kamine away, other native Sigi Mayam, Amadi Pangal stakeholders in the appeal those again, Sargemating Loroka the Masiki analysis to be sir. Now final question. Arroy a Narendra Hamidur Animata common question in Lake. How's it? Yamuai reading a Sigi Union Home Union Minister of State na Putori from the Manipur housing reverse status quo gi Mathakta. I could give Manipur advantage position of Lakadra had 60 to 70 seat assembly sitta. Adagi then Lok Sabha da ikoi sit ame henkat paga hairize it's a big thing I could appreciate over time aduga I could see discussion jigi through the anoba question the guy hapsa uge hanadi expert me amadi pallaga leravani Manipur da upper house of darka leibra have I'll start from Narendra Vidhan Parishad haidana leiba Vidhan Sabha sina assembly sit leire assembly constituency leire aduga India gi state kharada Vidhan Parishad haidana legislative council haidana amumam leirize Sugumba legislative council Manipur gizu leiba darka leibra have sine I start from Narendra sir karika ya me hana politically sigi madang dai export nati sidai dai ki ya me han ba comment leite adubu madu leibdi phai na khali koi na matam amada biar da koi gi tamjara pa matam da mo MLC kai na para house ke dugum lei machine koi gi decision making process ta yamna kana ba helpful ba process ama o bagi mami ma koi uraki adu buta seng na imase gi field dai expand na tabani na leibagi di phaya do mase leibe phari maram karino phata bai maram karino hai bagi detail de I am not the expert on the field so I am dosi to bi ko sana phagani havani ado I'll come to Sir Hamidur kamai yengbe Manipur da hauji assembly hengape wari di sagre Lok Sabha hengape chu wari sagre yam maninge go jo mo in Lok Sabha ga se masing yam helaningi chinggi chu am hengape ba tampak chu am hengape je pami ado bo constituency me amam leire now ado Manipur gi as a state amoina India gi atop state su phangiba upper house chamber ma leibagi khutung sa baje legislative council ma Manipur gi su leibase sa kanani na khanbra sa kamai khanbi masi ai gi bakan da so ai endorse to ninge kanani na khalle maram de koi samna da Lok Sabha ga Rai Sabha ga leire Lok Sabha da anything bill ma pass to re Rai Sabha na pass adugi deny to su leiri ba maram di Rai Sabha da yawri si maroina
kay elected na te selected ngak tane adu upper house ta selected adugumba ikoi gi think tank ma mama maru oi nei koi mature oi ba citizen ma mama ikoi gi manipuri people ma mama leiragadi asai gi lok sabha da ikoi gi assembly section da leiriba assembly house ta gi bill pass tor ido madu mature oi bra maturity oi da bra masi mohoi da gi comment sa yamna darkar oi ne khali manipur gi koi progress ki damak development ki damak okay thank you very much aikoi ki ngasi ki dialogue si yam mapung phaba dialogue mo oi and very academic aduga data mayam ma koi sida puthokpa aduga data mayam de analysis toba aduga ma aikoi ki observation thamna bagi yam chauba aduga brainstorming of discussion mo oi aduga hanging bo wahang mayam ma di mayam ma lei khananing bo mayam su lei but because of the constraint of time aikoi mayam to continue to ngam gidre but yam na nungai ba bio sing na so nungai biram gada ba dialogue ma di biram gane aduga hana sung khangdri ba area mayam ma export to khudong cha ba su phangi aduga yam na kiningai oiba question wahang mayam ma dinga sikhi dei thoglai aduga hai ba wahang mayam je manipur gi interest collective manipur gi it is not just about the tribal or valley aduna ta collective manipur gi interest manipur gi unity and integrity si maintain tawraga kamaina aikoi proceed tawsige hai ba wahang sige loidana ngasi dialogue si lotion bagi tanza du lozege ngasi dialogue si to so yabi gi manipur gi masak na experts singi manungda professor RK Narendra retired professor ni aduga renowned demographer ni aikoi sarbu ngasi gi discussion si yabi bagi damukta mukhan thak chari kai phun bo chari ani subada manipur population commission gi expert committee member musu oibiriba Manipur University ki Department of Biotechnology ki assistant professor Dr. Md Hamidur Rahman aikoi sir Hamidur pusu tam amukan thak chari kai phun bo chari loina ngasi gi program se hobudi gi loi form yeng tabi ki Manipur miam punam pu amukan thak chari kai phun bo chari miam thak chari